Happy birthday to you. Yes, sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. रोल के काटला नि पहिला त के काटला नि एक के काटेर हो के गर्छ न सिधा गाइदियो त नानी पहिला के काट्ने हो के लाग्ने हो त्यो निकाल्देऊ न त्यो अब निकाल्देऊ ठीक है काट्ने हैन ठीक है के काट्ने ठीक है के काट्ने हो त्यही सक्छु छ अनि सहीलाई गर्नु हैन केक काटेर सबैलाई खाएपछि अनि टीका लगाउने हो के त्यसलाई देऊ न पहिला यता आमाले लगाउँदैन धेरै शुभकामना धेरै पढे है धेरै पढे धेरै ज्ञानी हुने है एउटै हातले लगाइदियो हुन्छ बुवा ल यसको मुख लगाए धेरै पढे लगाइदेऊ शान्ति लगाइदिए धेरै पढ्ने ज्ञानी हुने छोरो आजबाट 8 वर्ष लाग्यो कतिमा लगाइदिनु के लगाइदिनु काट्ने खाने अब हरिण लगाइदिन्छ नानीहरू लगाइदिन्छु धेरै पढे